Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fia fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulawanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau, ma lo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Ai laukus mas. Manuia le nei fiafi o tatu o tunu I faso sauma Samoa le fiafi o na sapati. Pe ona sira fia. Ele masania una faltatu por klami fio sa pat a faina e muli multa e muli por klami le sona fi. Ora vanga le dua lo te mana fa umatu. Ile fiafi nei. Ele on tatu tal me fa solo fa si umi. Ole aso so atu le telroang. Ole fa mala mana banga lo dua telroang mala fionga ya fiu mata ele sara. Ele fa le anga nu wala tatu. Pe ora sa pau mo yel fa telroang. Ile sona te fa o le talanga ma fiu mata se le sara mta le auto manatu o le hotel tonu o le solo le lei ma o lo sa o se pela o se sila mala mai mo fa ma fiu o le o to go lo e fai de to felo inga mama moli de to sa vari de ile ADB. So what happened after ole mo na tapena le fa mo le mato wa te ele ile fa tu peina ele ADB o le fa mo le torrent system I Samoa na ave mo la matu tal sanga te wa o le wala io mea o le policy fo po finga fa vai ADP a luan tangata e mafai el to luan tangata fo le o na ave se te I matu la tal tudunga na la il matu te to fa matu ave mo la le officio o le ADP il Pacifica I fiti I suva ia al tali mai fa mai le ia fo ile o talano el malo ia lena manino a o le alo le matu te ia mal matu fanonga o no tulanga o le afo ile o le afianga o le malu le mata pule nei o te semala lua fesful tolu na avel matu tal sanga isuva ia on te mai le lato ia on tapena lo le la alu sa o ala matu tal sanga le mal matu fanonga le o le office tu tono le ADP Manila I Filipina o le masina lao o au kuso le lua fe se fulufa na ave lo le matu tal sanga na I Filipina I lalo lao le si vaenga le lato le Office of Special Project Facility ia no mai le o tangata to ono o specialize o mo po lo fesa fo le vaenga I tulanga I o le tamu fai e vai pe sa o le malo pe sa o matu e to ono la lato no mai a November te sema fai lato sa ilinga yon toi fo ia lea ai sa lato report ia January lua fe fululima ia o le latu tala ia o le mantu foli o le whainga o le torrent system mata mai lua fe maltolu a le nao mai le latu sa ilinga le ia November te se ma lua fe sulfa le o over se fulu mantupu tau sanga talu na whaia le ploketi le al ADP Samoa ai sa latu sa ilinga o tangata uma sa latu whaatala no ina wa sa o I banks o I loia o I tangata le malo I nu umala le whanga fo I le tulanga o tatu le whaaleanga nu ai sa latu lipoti e la I titi ele a tose se fulu pasene o tangata sa latu tala no iai e lato te sila fia ua iai se polo ke ti whaapea ua I Samoa ale ua over le fulu man tuktau sanga talu nei Samoa le ia le polo ke ti nei ia ona whaatupe lo le ai e le whaltupe o Asia mal Pacifica le ADP I le lua salau limas fulu afe tala Amerika e sau ai se tangata le lei e whaatino ina tulanga leo le awala na amata na whaataltala noa matangata o le atunu. Ia, ai peita iani, e whaapupu langa e whaia singa umi o le process, whaapupu atu lea. E uma e le ngā luenga lea na whai le amatanga o le lua fe se fulu ono. Ia o matu le fia foi le unga le na whai le vaenga na, ona ua o maile tangata e whai le ngā luenga le whaataltala noa ma le atunu. Ia, vane a foi o si tamai tai Samoa mai ai New Zealand ia alfa lave ia e fale tun wele mfai ona tala no el tatu wanganu el tatu ngangana ma tulanga fo el tatu fa fenga e ma tala no anga fa nu ma la fanga ia mes foi fai tu malo
ia mai ina isi fitena inga sa matu fale tonu ai matu le tulanga fo le le tuto tasi o le sailinga le wa na saulu tangata le ia sau alu fainga luenga mai le official o le malo ile si vainga nai ia ona matu to ave lo le o le ADP e fa nga le mala ia le vainga le ya nga ia ia fanonga ile vainga mau lunga lava le ale ADP ai e independent e tuto tasi lava vainga le o le mela le ta o le afo le complaints review panel o matu avela o kusolana o ia pelila na ave lo matu fanonga na ile CRP i Manila ia mai o le ungo le na fufuanga ia sao ia le matu mau te leo fa le tonu ia na afia o no le sosoane le ADP ele ai foi sia ia le ADP o mai kolut mal malo sa mo pe faini fainga fa lilu mal malo sa mo e tu si tu la fono ia au no mal so tai matangata ia ole le ungal na ia wa fautu lola ia le board le ADP le CRP il va nga le sa fer susuenga alu se sa ilinga ma se a foi le o ia matua isa ili le ia le maulena mai le vaenga le to fa ia o ina lana fa lava ilo le se fina ngalo le malo ile faltupe o atina Asia mal Pacific fa mule ia pe a le sau se sa ilinga le na ai tu mai ama tu se ava no se tu te ai tu la fono ia e atu ngalo ia tamali ia te to fa ia ona fa penale ona ile unga le port ole ale sau sailing ala tu mai la no ile malo samo paule me ma tu te fai tu ole sui ole board ale America na savali ese male ungal na ona sama na ole sui America ile board member le ADP America e fai sailing ia e pita ya ia wa out number for le po wa to tele tu lango ina ia tatia le investigation se fai mo le fina ngalo le malo fa pupu lola ele ole luaf males fulono ya augusto no faile ungale na ole te ungala o tula fono le samna o malo le fato a pasi ya unil tau sangalen te ne ile la wa suya ilo le ngole ole Alienation of Customary Land Act ilalo tula fono le na pasi ya unil tau sangalen te ne e ta ole Leasing and Licensing of Customary Land Act 2009 lela wale ta uolo 2009 ona le sa pasia unil lua fema le sfuluiva le wa ta ulo ole Leasing and Licensing of Customary Land Act ta siva no lima ole la wa tu sa la suile ngona le Alienation of Customary Land Act ta siva no lima le fa ngal tu la fono le ai pita ya no mato titilo tu la fono ia tele ame o lo mato le o ele o ato to el mato titilo e ono le mealen tatu tala no fo le va asun tene o lo le stalla lava fa nga ina uia fa mai le fa nga ina le LTRA mai stu la fono la fa mel tu la fono le a i tu langa fo le so se me lava ya fieli sio ele fa le nganu ele ai se malo si anga le Lands and Titles Court e afo e tango fiaila ia tulango ele na ono le o famaila to ole afo ele o ele po lisi o fanua fo le o mia sauloto po mia tangata lau tele pe o popo lenga na le ye ma to tulango le mata puna ele tulafono le na tene e uia ina fa o fina ni sime mata ngo fi fo le pe o la wa ave ia pui nga yo nai o tato tangata ia alang ola sai nyal min skafo le kuso le ole meal na e a foi silia tul malo si angol pao na il minister lo me ia wa ave tonul tu la fono fa mai pui ya na yo tatu tangato le tunu tasin na meta o fiule le antolunga ni lo fa mama nei o le to te finau la mo sa ke for miska ale senge pe le sa ola ko fa awa we ping fikia sa ola ngo la fa le me wala ngi senge for miska wala mfa ku la fo pui ya kau al sa o malona inga wa fa senge for mali miska as a trustee right that's your argument right mato wat talo ye wa fa sin tele o le mato fo i ta penanga na avel committee fa parliament o le il taimol tu la fo no tele la valani me na mato talo ile sa ave tonol tu la fo no le na pasia yuni ia tele au isi mea ia mesia mea tu ngana ma mea sili na matu ia na matu tatalo ia ile avese level sai ni minister man tu foi sei to fa te pale tu foi so so ani la tu mama mai al temio sia mani le sata tal no ile tu sang o le va sun tal wai le na
na whaongai e sa siamani le concept leo le legal pluralism lona winga e mawhai ni system po court system se lua whainga whamsinonga e mawhai na exist foi le se lua lena pasi ele Land Titles Commission tasiva o tolu i a siamani ai ese i al Supreme Court mai lo leo siamani o Land Titles Commission leo na o mea lava tau suafa mataima ele whaleanga nuu e tu iai ma ave ato ele pao ya la to e faia tulanga o so se fai unga i tulanga o tato swafa ma me o ele falanga no o mai fole ya New Zealand tasiva tolu fa nga la to le mel na se yo mai te mile na fai lo tato tula fono Lands and Titles Act le tasiva valutasi e to tia fitu to sanga o tapena tu sala ina foi la le na ave ato ya le mele ta o le exclusive jurisdiction lo nga winga ave a ko la vai ile tulafono na ile Lands and Titles Court so se tulanga lava male pawa male fainga e mafai e ona fai unga e a afia e o tato suafa matai ia matulanga o tato ele faleang no mantu foi le a foi le vaenga parkala fai fitu tasi o le na tulafono tasiva valutasi na fa vai ele tato Lands and Titles Court fa mai o so se unga lava Lands and Titles Court ele mafaina to ia ina se sia famsinoga lo no winga ele se power the Supreme Court pe afufua ia e mafaiona ona to ia ina se unga mas fatulunga po se polo inga e fai ele tatu famsinoga fonu maswafa fa pena fola ele parkala faiva se fulo o le tulafono lavalea mai o lava le apili le tulanga fa apili tonu tatu famsinoga fonu maswafa o le unga e fai ele Court of Appeal ele to mfaito e suia e final mantola o le sa sauale le tulanga le ya siamani New Zealand o mai atato le wa avele exclusive for le jurisdiction lava ile Lands and Titles Court fam sinonga fanuma swafa e pule ai la to tulanga i uma e file tato fam sinonga fanuma swafa le fo la fa mai le fa vai tasi o tolu na la ina fa vai tato fam sinonga fanuma swafa fa vai tasi o tolu fo mai o le Lands and Titles Court wa ave atoa i jurisdiction i tulanga o tato swafa matai ma tulanga o tato ele falanga no le la o tutusa pa wal me o finta ne vai tai ona le o mafai loa ona le o fea ia ele te mine wa ye foi unga fa sinonga pe ona tau fai fa ma tu na vai aso o le o fa mai ai o le vaenga se fulu tasi o le tulafono o le tasiva no lima Alienation of Kashmir Land Act le o suile ngo tulafono le na pasi ai unit tau sanga te ne vaenga se fulu tasi o le tulafono na fa mai o le peinga por tongina o so se rent o le Kashmir Land lease e tongi le MNRE ia totongi e pese I as if it was a payment of a public land lease e pese I o se tongina o se lisi o ele foi le mo lautele o tangata lautele ia ona famelo le unga famsinonga Supreme Court sa mo le we ni le ala tonu na le o na famsinonga le na fai le Supreme Court ele o ina le afio anga le fanga le la o total sa mai polenga ma fanonga ia na ia ona le famelo le unga o le lisi of a Kashmir land wale o to e lisi o le Kashmir land pe a fai ko sai ni ele minister ia a o lisi law of public lands o lisi o fanua foi o mia wale ai foi la sia ia let me stop you right there la ma ia me o le list of Kashmir land I say ni means ka it becomes a public land is that what you're saying Yel na e manino le unga na le famsinonga le a Supreme Court le na ave le case le ina ile la fanga o le fanga e vaia ya aman to fo lo winga la fiu it Kashmir lands becomes public land it's gone ya ole me tonu na walanga e man tu foi tele me fia talano tuai ona e pulu time ale e fa top atu o le lisi le sa na vatu Lands and Titles Court te lens from mai fa le ngai na le lisi vatu le appeals Lands and Titles Court appeals from mai ko fa le ngai na le lisi ia ale nga o le tangata ave Supreme Court na mela le sa ka
fa mam la matuai fa mai sia mangi fa mangi sila fa mai ia ka kokula fongo le valutasi e afo e le ai inga ia fai unga ka ko fam sinonga fanua masua fa se sia fam sinonga ai sila la e le wa ia ina ona ua whaonga ina ia tūlanga fo i o whamai o ai ati tau tanga taito tasi se fulurua le vaenga lona lua le whaavai a peo le mena o le wai nei o le lisi la o customary lands le la ua lisi of public lands whamai foi mal whai unga le ana whai na le Supreme Court ua ma whai loa le LTRA lua se fulu lima le vaenga lua fulu lima ona whai le certificate of correctness ia ma le vaenga lua fulu ono e mwhai ana le stala i lalo le LTRA ia e tele ala me whapena e ofo ia e tula fono le na pasi le ia iuni le tausanga le ntene o lau e tautala mai uma o lisi uma whanua fo e whale anga nu whaatasi e mai unga na whai e whamsinonga whanua msua wha mai uma e le stala i lalo le o le tula fono le o le LTRA le Torrance So pio po lenga na le mau te tau mo whai atu ai so whapupula o ele malmata pulan finga wai le whanga malfaltal malo e there's nothing they can do about it. It's gone. It becomes public land. Yep. Oli ungal na le wai nei le afo le Supreme Court. Fa malulu tu ai foi. Ile fa fonga le lalfanga wa le fio ya le balu mal mamea ya me se foi de suli ma sale ali. Yo no le talano atu yo lato ele no le ofisilingia ma o public record fo ele ungal fam sinonga le Supreme Court me le mau te problema to le na fa mai le aya ina le ungal al Lands and Titles Court ia le wa ave le Supreme Court ia fa ungal na le la wa mato polea mato wa le situla fono le na pasifa top level finga malo lu afesfuluono o le teuina le o le Land Surveys and Environment Act 1989 1989 tasiva valuiva le la na fai ele tulanga na of le ula wa mafai ona lisi public lands for 99 years for iva tausanga ia wo nga tusa lava malmena a fai lo le nga vakulo lisi o kasmilen wo sei elming ska ia avakulo fa mai wale ko kasmilan lis lo o le foi se jurisdiction le se power le se aya le famsinonga fa no mswa fa ko aya ngai o ngole walisi of public lands ia le la wale nga kai nga apo el course mal ka usanga mal lusful ka usanga ale wala fo ma fai o nga sa o la vali iva ka usanga malisi iva ka usanga ia ma ko ia that's alienation wo mo kwa ifa le o nga inga la vale melenga fa mai nga ia o ka ko nga ma kua ile kasi olua ile kum fai pui o tatu ile fale ngano ilalo tasi olua ile malisi o le lava ile fai se referendum pe afai e o ia ma ya ina ma fio tatu ile tulanga ole ia fale ngano e pe ona fai mai ile tasi olua malo fa tai fiu ono le tatai bi to su se kono to ele uma ir ta fata no fiu el matau pul ne to so fo el vaso asau ai molto su se kono lo to ya tau no mel ta fa ternonga le nei ta ia fa tai fa malulu fo ile tunu ole ya nganga lava ia tatu pi ile nganga fo ona yo tatu matu e awole fe auina le palanga o lai tonu ia manu fe ai ia il tulanga lava fo nei talanoanga ia ole polenga fo tau tala lava mal fa lo tele ona lo fa fonga ia le tunu ato ile Malaysia ole ngaluenga lava matu to nga o foi nei ia ole nga foi ile fa upunga foi le ase ai tunga mau e fa so sale itu ia ole nga ia pe ole tung fai lava ina ia how mai ia nisio mato sa ilinga ina ia fa so ia fai ale o fai unga ole tatu atunu ia wa e ale punga nisi ale ana nisi tatu teololo pito va fo itulanga o le tatu mta puni ona o tofi o tatu tunu ele ngate o tatu ele mavai o ina vale tu lima ia e tali mai o tatu au ngatu pulanga o lumana e fesili le po fesa tatu iai a lo fa al memorial na ele matou tel tonunga wale malu o tatu ele ma ole au ngani lava ma le fa moenga sili lava pe a tu sai mal finangalo le lumana e au ai na fa au le tulanga o tatu referendum na wa I pau ale o le tali na mai o tatu nga matua e o ia loa ia le tasi o loa faile referendum faile referendum manino fesili manino na ave tu le tunu o mai nisi e independent e fatino ina ia o le lava le tali mai na ia wa uma foi se manatu
a le nganga mau lunga na ona wa fete na ile tele mau tula fono yo fai mai nei wa le lo po fea ia ai pe le winga le na ai tarsi ia longo mali e fo i lauto fa fonga e la fa longo mai ma fa fonga mai ia fa mangalo mai foi se le wa se ona tulanga ele nau ia mal tamu fai atu ina ia mo so tu fina ngalo ia mo sto mai ia mai se falingo to fam fautang ia wal nem ta puta ua ile anga ilu mo si ta tu nu mal falo alo fiu mate se ele sara wa ko mangingo mai le me wo e ka ko ele ka kai o te lo le telo o nei me na ma fa so ai ma fiu ai longa na e fa fonga mo ye ai longa o Yesu sirafia ia pena e fosu sirafia awa e fa tanga li talinga tu di lava ia po na fo e sirafia ia na paula na o le tu tu pro na te ilo ale fa tua e manino nei no fa mamma mai fiur mata puna foi tato mala longa te di mai fa wal talonga ma sunga pali i pa no moala ta vita mo pe ona sa ye le fa talonga na pau mai le so na fi pa mal longa nei Talofa Samoa, o aole nei o Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fia sila fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni, a wāsi o tanu Samoa. Whaftai. Whaftai le fionga ia Tangaloa Manase ma le company o le LJ Hooker. Dangono ina le ET Live Special mo le nefia fiona sa. O le afa au bau, o le vangalo na lua ni o le whaatananga ma le sunga pali pa noa moala ta vita moala. E peo na sa pau mai ai, I le asua nafi. Wha au le whaatananga ni ta pali. Ia, le alau wa whatu nei le petition, o le manino le matalwai. O la to petition, na nga il funga vetalai malana pale mene, o ia o le pule, o le pale mene. A le wa koe maua ngere kala, wa koe kusi eku le whaile kusi lau sunga, malo soa tau, matanga tai rua hawhi na sai. O mga whairwhai unga le kabineta, but you did not petition the cabinet. Leo manino le matalo baitan. O na ala ia, after that, pari. Sa o le lei, ai le usu ia le fono le solua. A le songa fua na au mai ai le tusi o le talia le kabineta. O upua ia na au mai. Tui e taua ia o le matau pule nei. Wa e sila la ia le mele nei mātou te whai atu ai. Ua fesopo ai ia pule. O fesopo ai pule. E le te tau na pule mai le kapeneta I le pale mene. E tūto o tasi le pale mene. E pule ai I le speaker. Tūto o tasi le kapeneta. A o le mele o mato vai atu ni. Ia na wau fai ai. Na tusi mai I le clerk. Ma lie pali I malau o na olau petition. O le talia le kapeneta o whaau au pēr le whainga o le amendment lea. E abe ese ai ia montanga whale lotu. Ia e sao le lei alau sao noanga. A o le matau puleu te fia whaali atu ati oi. Ua fesopo ai ia le pule le kapeneta ma le pale mene. Mea tonu ai le matou tau whai ai. Ia tūto tasi ia le separation of powers ni to tolu. Ele ia le kapeneta I le pale mene. Ele ia foi le kapeneta I le whaamasinonga. Ai a whaila o le tasi nei vaenga ua sopo mai le kapeneta I le pale mene. Ia alo no winga o le tūlanga na la tātou ai. Me le whala o lava. O le si whale a onga le lei papali I wa umau el mele o tātara noa nei. O se whale a onga le lei mo le atunu. Ai se mea fia petition ai. E seiso le atunu se mata au pu a e fia mana o e ave sa o le palemene. Yes, you can do it. You can do that, provided e wha malia vaenga umo le petition. O le whale aonga la mele ne whaia. Wa vela le whale aonga le na whaia le petition. Ne mamea. Wai loa ni le atunu. No.
a ma vai o ma vai nga ye ko ai se me mana ole tunu ta pa el fina ngalo parliament you can petition the speaker and the parliament of Samoa sa o pa Sa ole absolutely right. O le mafu angana na le ala ina pepese nei le matou vai nga fa upfai. Ia fa waina le separation of powers nei ka peneta por executive pa le mene ma le famsinonga. O le tu la fono tu mau ia ma meo lo ia o le aia te tau tangata nu o Samoa. Tu sa lava peto tasi peto o lua mana e whaile petition. Pau ale mea ia tau talo sanga i alau tu la fono e peo na ele le tu la fono tu mau le mauta standing orders. Ia na melo la i le speaker ia ale teimi fole na e te sa ilia la se fai pule e nate whaaleo le petition le stone ina ia whaatanga ele speaker ona so alau pule ma debate ke le petition le o tau ovatua e anga se tula fono ai mai se amene o tula fono tatou te iloa mo tau sila fia wa unconstitutional wa undemocratic tele le afianga o tangata ia pei fo i o le mele ia pili e tolu ia pe o le ngangal na o le aia te tau o le tangata Samoa e mawhai o na whai ese petition. ia se fala sa fam tala pali la le sila sanga na so ina wa ngile wale kaudia la petition lango it's not even included I pepo ngalwe ngal parliament la so le ngala ia Maneiro sili ato no lela ta o mai nei le vaenga le na silio na taua ya o vaini ia ole ono afia o mai la ale mau le avano o te tau vai le whainga palota ole ai ma se monotanga nei e ono mawhai ona o sao te tonu o le whalanga mai le o tatou ta pena atu nei ai ia o le la sanga la o se so oiloa o lo walo lo e vai lo ia la pea e le mawhai ona utu ua le mita upul nei se I vanga na ua maua mai le tonu ua whapea mai le whamsinonga papali e le mawhai na ea ia o le mela lea na so oiloa ua lo vai le lo ia ia o mai le fina ngalo le meta o le legal opinion alu loa le fina unga le nei I le religious contribution le sa fina ua ai fai mai le lo ia maria o pali o mea ia o eligibilities ma qualifications ele mafai ele whamasinonga to suialanga o ia isi whamasinonga mua na challenge ai e fai lava le mea e fina ngalo I ele malo ia o fatule ala se si vaenga ma fai ona o challenge ina ile malo ile vaenga le o le tula fono le o le whainga palota ia au mai lo le legal opinion e tasi ale vaenga le na tirisile I la loia o le vaena tasi li maono o le electoral act o fai mai le vaena tasi li maono o sui o le pale mene o lo o iai le teimile nei ai o lo I te tono I tu malo mana tu fo I le mele ona vai ai tu malo e maua le lua se fulu tasi o tu malo pe lua se fulu tu malo o vai ua ave o tu malo fou e o le la na iai le vaenga lea ai fai mai le teu unga tasi lima ono o le electoral act lua afes fulu iwa e mawhai e sui o le pale mene e o mai te tonu I tu malo ia o vai lua se fultasi ona o I le whainga palota o lo manei e au noa ma se monotanga e le mana o mia ni monotanga o le vaenga le ia na vai mai lo le o le loia a manao e challenge malui le vaenga lea o lana fautuanga e discriminatory pe whailonga lanu unconstitutional o nei le tusa ma le whaavai o Samoa ua whailonga lanu o le mela lea na mafua ilo le court case lea na matou fina wai ia vai mai lo loia ia alo mafaufau ta mai lo fina ngalo ia vai aso ia ona lu ilo lea o tulafon ia usau ia e panga lea tu
e taungata ai e le fai ngofie ma taungofie mene o loia o tele tau atua pa wal mea e taungata ai wo o te talo i le li e au mai le fesoasoani au mai le mafaufau ma le malosi a te au o te alu ai e lui le malo wa le te lui le malo le mele challenge le electoral act au le electoral act no fai le malo i lunga o le vaenga lea 156 tasi li maono e unconstitutional do is discriminatory ya wa e si le voi i fai pule ia e o mai i tu malo ia le ia i terminate o fai pule ula fai pule ma le HRPP alo na winga la me o fai ai le tu ai nga teu nga fa pea na o fai pule le HRPP o lo no fo te tonu le parliament le terminate ai sa ta tau foi wa ana la tau fai le melna ai a fia i masui ia lo fia ta mo e moi ta fia o le palota tu sala pele fai pule ai manao e te alu ai le fai so motang e ona alu le o le mena sa tau no fai ai peitai ia ua fa pito manu ya tas io ua ave na o le exemption i monotanga mo fai pule ia o lo sa fai ne e msia o fai pule umale ale malo ele mana o mia ni ala to montanga ia le mafuanga na la na fai lo le lu ile o te tala no atu ai a tui Saulo ma fai un fa msilonga o le woto e fai ni le te unga le wa wele ngata na o fai puli to le parliament a le wa fia to ma na o nai sui o lo fia to va le la na malo le melan fina wela loia but there was another round buddy ai tui e manaia ona o fa matala ina tu le taimi lea ona fai ai le fa msinonga lea le legal challenge lea e discriminatory ma unconstitutional le vaenga tasili maono tu la fono le ngai malie i o le mele tupu ma le mai mena i no o yel fa yunga pe ala unya mai o te tala no atu ai i le mena tupu sa no pari na melo lan tau pul fam sinonga nei foi na isi tamali ma foi launga wa o mai e fia lango lo fa moi ia fa pena pe fionga ya a fe mata pal salue ia maisi tamali e o mai ave momoli mau o le meta upu na o avena e unconstitutional ma discriminatory le vaenga lea ai sa fa tasi fo i malesi lui sa fa mai e tuala Bonifacio e ave ese ai le power le wa ave ile electoral commissioner na te fa le au ngai na ise se tangata e fialu le parliament ia tatia ia le vaenga na o le sa no pe ia tuala ile power le wa ese mai po le authority le wa ese mai le electoral commissioner la fa tai sa fam chalanga ma vilitonu le foi maina ile fam sinonga ia mato atu lo foi fam sinonga bala au loia au fai la fam chalanga ia no u fai ai ele to mana ele tau mana o mia ni rocket scientist po nisi fo e fa pitoa e lo le mele o tupu e matua fai longa lanua e ele fa upunga vole masani ona ye fi nunga ye fai nei it's a me too issue lo winga ava pe fa manuina oe ia e tau hoi fa manuia ma lo no winga me too fai o le o fai le fa msinonga e fa le o fai le tula fono e fa manuia ai na o sui fai pule e te tau hoi fa manuia o le o te le o fai pule le o te sa uni elu fa msinonga ia alu lo le fina unga le fa msinonga alu le fina unga tui ua tu ine e matolo ia le electoral commissioner ua le electoral commissioner ma le lo ia siri le sa tu mo le malo ia uma le aso mua ua tu ia i fesiri ia ua alongo atu ia le electoral commissioner ma le lo ia siri e fai siti ngā o le mele pinye tua ia matolo ia ua fai mai au le mele sa tu ia tu e le fetau i le tu la fono le tu sai mal fa vai nga fa vai sul limbo tu la o le fa vai le malo Samoa le ai te tau ia male ava noa e te alu ai e no ma se fa la vina e uma la so mo I admit le electoral commissioner fai mai la o fionga al fa msino
o le mea ua tupu le vaenga le ta sili maono. It's an oversight. O la la mea ta o le oversight. O le na winga. Ua admit le electoral commissioner. E se le mea na latou faia. E se le malo. E o le mea na tupu. E a uma lo le malo longa le asolo na. Sao no mai lo te mai tai whamsino. O le a malo lo le whamsinonga. To ato e ai o le asolo lulu le fai ai. Le eisi whamsingonga le stofi. Ai toi wala au les falaili. Ai ai legal issues. Ma isi mea ia. O le a fia mauai. O le na unina le ua kola tu nei tonu. I le lo ia sili ma electoral commissioner. Ia ma matou lo ia. Ta mai ta ia pressure stang. Le asa tu la i mo matou. O leo la afia tala noa, ua iei le mea lea ua propose mai ele electoral commissioner ma le malo. Ia, o le mea na tupu. Ua atu nei ia le electoral commissioner ma le loia siri, fai mai. Ua fai mai le malo. E ape a matou tala noa. I se settlement. O leo ua mai atu. E se le mea na le fitu la fondo na la tau faia. Ia, Pari, family. Settlement? Settlement? Are you kidding me? Settlement. Tui ele pepelo le mea moni. O leo te whamatalatu le mea na tupu i le whamasinonga mua lea tata tala noa iai. O le mea, ua realize le attorney general mantu leo mai le malo e fina o le mea, o le attorney general, po le loia siri. Ia ma le electoral commissioner, they did admit it was an oversight, section 156. Afa upuina la sesitu. E se le malo. O whailonga lanu le malo. E al mea na le na umaloa le i o talanoanga le mena. Le la ua tu nei e talanoa ma le tamaita i whamasino, ma matou councils, ma le AG. Pai mai, ua mana na o le malo. Teu tu la whano. Teu la le vaenga lea. Ia, pe malilie la ia matou lea. E matou, e ta ofi le wha wino le whamsinonga. Ai se matou tala noa, po la le settlement le mana oai. O lona winga, o mana na o le malo, ina ia fai teuteunga, ni teuteunga matou te malilie whatasi ai. Ia, e ta ua ia le vaenga le langa i le i whapena o sa sao atu le whai unga whai. Ai au noa ma le melea, awa o le foi te whaalongo i tala a le ministale na sau noa. E le a inga le tū la fono. Te unga ia na whai. I le masina o se tema. Ma le whaamisinonga lea, o te tau atu tui ma le whaafonganga, i la uami e tonu, e matua a inga le lei. Ia te unga ia po amendments ia na to e whai i le iase tema. Le aso tonu ana na le fo ina na toi fo ia le fionga ia la auri tonu o parlemene no o mai lana fainga palota ia le mela na tupu Pari. e o fa tala tu Se o te fai atua o te whaaluaina le mele na taua. Leanga sa langa le mata upu lea. I le mafuanga o le whainga o te teunga. These are the words from mai whafonga o le minsta. E rei mafua ke unga ngai onga le whamsao. No. O mengi sa kapenga mai a pelila. Are you kidding me? O mengi sa kapenga mai a pelila. O le saunuanga le na le minsta. Lewa e toi pick up inga le temin le. Ioe, o le mafuanga na e alaino ufa asa oa, langa o le whaafafonga anga le tunu, pe ua tau mawhai e lafo mai le uru la au ia matou. A lea na matou finau o tue sao. Ia, o le mea lana tupu, e lua options na matou tiritilo iai, fionga ia whemata, ia whaapena foi manisio tamali, ma matou loia, matou fono lo le stonai. Fai mai tamaitai loia. E lua options. E whaauau le whamsinonga. Ia po o le taofi i le whamsinonga. Ai whai le settlement. Ia ona mātala noa lo le ma whemata ma tamaitai lo ia. Ioi. Whai atu ia a whemata ma tamaitai lo ia. Vai o lua. Tatou o ne whaauau le whamsinonga e mā lo le tatou whinau. O le mea tu lai mai. E mā lo le whinau o ma whemata. O le mea o iai. Ia man tō foi tui o le ia la tolu lua vai tolu o le parlemene. O lo no winga, nana o atu sui le whaavae. O lo lea manatu, i le vape o le mele nae,
e o tu a sui le fa vai to e sui ma le electoral act e o la le unga ye e uma e malo matu e uma e le mo faino o alu fam sinonga e o la foi le faino no fa aulu ile fainga palota ya Palota. matu fa tu lo ya matu lo ya mate mana na o le fa o le fam sinonga wa le admit ne malo se let's make a settlement fai lo settlement o lo winga la o me ia la mato tala no i tui mato si tala no i amendments po o vaenga o tula fono le la suia ina ia mafai ai na address ia le melea le discriminatory ma le unconstitutional ole vaenga ole fainga palota pero tu langa na le tau fai tu fam talanga no o tu ele si vaenga tui Alo whaptai pali, o le si mele te iela o whaalongo la fursanga. But pali, which brings me to my other questions. O leo ke kei, wa admit ele li o visiri whai palota. It's been an oversight. Rather than, o le tangata o te rosa tauna mua admit. O le Attorney General. That's her job. Ia mauti noa teu ngō tula whono nei comes under her microscope ina ia scan le lima ai wa umanga mai oi. I'm very surprised. Wa admit le official paloka, but not the Attorney General. Now, ola official that brings me to my next issue. Makes me to my next issue, Pari. You tell me, if you get kula fongo wa fight, and later on I koi mawangi fo se me ko fa pera, it's another oversight. Are you kidding me? Ftai malo ia e matou te teritonu e le ai se ofo i mea ia lo tu lai mai matou te le ofo i fo langa matou te teritonu o mea lava ia o lo tau mwhaia ia le whainga malo ina ia whaia tu la fono ina ia maintain ai ia lato o ua pele pawa o le mea lala na le tu lai nei LTC bills Electoral Act ma le mau tula fono e ti ngā lava na sile atu le malo e a fia ai le whaavae ma le sao e se sile fia fo i o tui o le telo tangata e le malilie e lato te le malama le awala e fai ai o le awala le na matou ia awa ele tau mateina le fesosani mai le fast i le matou talanoanga o le mita upu nei na ele input le fast a matou le oe ave whaasao le mta upul nei ia o haila whaasao me la lea o le tūlanga le na o le mele matou te ai male alofa i le tunu ono nei tūla fono e ti ngana wa ia tu le tala whea ngai maafi ai le ai a te tau ma tutupu ai ni me sili o na matautia ia e whai lava ia e tatou whai ale uvole e pule al staff nei le lao lona wa le whaamatalanga na eo. Le whale we lave pali o le whaupunga na, o le waa le elenga le itapipi le kongo le waa, o sa mo le kongo le waa. A se langa ka le lao le belingi, e ki whako mai makakau. Anyway, pali, ona toi tasi ta minuti lo toi, ai tele le tapenanga, o lau te mana o ina ia e fonga ina le prokalame, nasu ne melea, toi tasi ta minuti le toi, e iei se isi me te mana o e taurunga le ta whatanang momoni, because o leo ufai ni le tunu. E toi tudi te tau mai le vaenga o le tātanoanga. I le asto na i le vaso asau. A toi tasi minute le toi lalo whingalo. Ioi, na whaauau le tā polkalame le vai aso lea. O le mea le na o, ia o te unga ia na whai le, ia se tema le na o te whamtalat. O te unga na mātou whaia. A o le mea fwene tupu. E le ai masisi o le HRPP sa iai. Na o le va o le lawyer sili ma le electoral commissioner ia ma tai o le malo ia lona winga e fai a mea o teuteunga a o teuteunga na mātou manao awa ana whaawau whamsinonga ia i longa o te au o na i longa o te alu i whainga palota pauna lau e whaumatu ai walanga o leo tatala noa le whamsinonga lea na lui na ele tula fono o le mea moni atu i o te tau atu whai a ina le malo ai ma lol finawa a matou ma fe mata ma isi ta mali i na matou finau o le matou fam talanga lea a o tere tonu
o le ia isi me ta upu ta ua o le tata te le i ofo le si whamisinonga ai o le a whaangata mai e i ta pol kalame o le a tato e whiloa i lungo lea e whaau atu le whamisinonga lea pe o na mauai le tonu o whaeno walu i le tato ai tu whaafitai tele atua le whaafonga anga Samoa whea o ea lala ai o nuu mamao i nei mo le tato o tinu tupu mai e me ta mali ai mese au ona le atua whaafetai te talo whaafetai lo tau tāpua i mai wa e manu malo ai ia whaamisinonga na mātou sa ngai atu ai ai talo sia ia le lofo le atua maua se te sia tāwa noa i le lumanai ia ona wha umatu ai leo isi whaamisinonga le na whai muli ma le whaalo lava manuia lava lau sunga tui Papali i panoa moala ta vita moala wa tau manino mai ia le ra ele umai e koe wha wau fo i le asto nai o le vaso asa fai ma longa te riu mai ina fa wa te la mata longa me la fionga tu lo ma sin rest so what happened la sa o mal pion la me la kul maka ingi ile ngol fam sin longa la ni le so fo le vaso asa fa to longa ma tu lo ma sin rest e pe on sa fa pa o mai ile so nafi Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua i lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate i Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po saumo kesi, o loo e whiasila fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo i se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu i lo mota, a wā se whaataltal noanga i laulavanga ngana e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni a wāsi o tunu Samoa. Whaafitai. Whao poka la menefe vangalo na lua le nei le whao ino le talonga na pau mele so nafi te nga ya tulo ma sina wrestler le angila mele la kulmakai le un alfa msino ngole te no fonga ile so fu al vaso asau usi mai mo ile mata upuna nei na fa fair onai loa ele speaker wa uma onga declare e olo mafomuina o le la intention o le declaration le pakia ko le fast molto sanga fo how did the speaker found out wailanga o te mana tuaino le last time na tatala no ai wa ke was out kusi el speaker ai le ilo el speaker po fer pakila o le skala olo ma fomina can you go fa ma mo mele na lolomi ia tui na lolomi ia le tusi so we published the letter le tusi ni taua we published those letters i Tono Samoa Global News. So olo o yaila ina le whaupunga ia tusi lena tusi mai ai ia le speaker to olo and to say that your seats have been vacated. E sele manino le whaupunga whapea mai ai. Ua o tau au ina nei le tusi mai le komisino whainga pālota e whapea mai o lua na ua le stala i lalo le fast. O le palkalafa mua lava na o le tusi wa lena lomi fo i le public media. Ai na lia e mai lai tutono le tatou whamasinonga leo le vai aso nei. O le mafua anga na lai o na tusi mai ia wape ai whai tau tui to be honest ai whai tau le i le whaupunga tusina o lea wa o tau au ina nei le tusi al komisino whainga pālota e tau mai ai o lua leo le style fast. It would seem that e fōlinga mai o lena tusi na umalonga close ia tatou registrations tusi lo le komisino whainga pālota i le speaker wapea mai o ko lua lea ali le skala fast ai peitai na alia e mai tutono le whamasinonga ia tau manga lava le whamasinonga la ana manino mai ai e le ai na mua tusi ia le speaker e whawhesili o le ofisa whainga pālota po o iaini sui po o iaini independence po o whea la ua po o whea lewa le stala ai ia sui independent ia o le parliament ia o le tali mai loa la sui independent ia o le parliament mo le tausanga fou lea ua mai le stala i lalo le fast lea lana e loa la le tusi lea na avatu loa la candidates ia to o lua whapea mai ai ua vacate lua seats ua lua kolosi le floor. So the big question to is did they cross the floor in this parliamentary term or not? Have they crossed the floor in this parliamentary term or not? Or
o le intention lava sui tau wā ia, ma sesi lava sui tau wā mai lea pai inga, mai lea pai inga. I te tau na iai ia le freedom, peifo tato wā ai examples ina watu taimi o sola, le freedom mai lea pai inga, I lea pai inga, e kolosi pe te alu e sui se vainga pa upwhai o e fia tau wā ai. Ai mai se fo I mo le democracy lava I o Samoa, a tu lai mai ni vainga pa upwhai fou. E te tau lai sui tau wā na mai aloa, lata ni mai pai inga le whape alo, ma naia si vainga pa upwhai fou lea le la ngai atulo I ai mātou e lango ma mātou tāma mo e ailoa mo le tau sanga fou. O le freedom lale nātu I lea e se tā ua ona ilo ma mai ilo la le whai unga o le whamsinonga I lata lava mai tau atu I ai. Tui loma, le vua ko se wha lima se fulunga e ka ua upula o Kolosi. Now, o le akusi la le circle, o le circle le ukalunga kwai, o le pale mene le pae inga le nei, le la whala o kwa fisile o kia le upula o Kolosi. Kolosi from this party to which party? Kolosi mai fea anga I o nalal vang fau fai e se vang fau fai kolosi anga I ko lua lea fua I le fate alo maulano fua. You see what I mean? Sa o le leila tui o le tu langa tonu foi le na le wa la ona tatu nga I tu famsinonga mana tua e uma lo le section 46 o tatu fa violent tata no ai nei I so tu lo mal vaenga fasu mal fitu and section 47 of our constitution e esele pu o sina fai upuna tu sia ina fa pe mai ai se facilitia o se sweet o se fa pe ai se facili in English it says if there is a question a facilitia le fa wau pe o se sui I tu tonu al palemene o se sui mamalu tonu al palemene e ave le facili a fa pe ai se facili if a question arises e ave le facili I o ile Supreme Court po o famsinonga maulunga o Samoa e ilo ma au mai ele tali ia pe tulanga tonu lava na le wala ilo la tatawanga e tu famsinonga pe ona ave nei pe ave nei applications a olo ma fa mui tui So o le mela le tutu le apu no tu lo mama nei le me mu le we tau nei o le mela le tutu le apu nei. The court has yet to declare pe sori fa vai pele ai le fai unga na fai e le fong fetalai wa tu di sui wa lu pusa wanga wa ku di sui ko lu me longo fot. True? Yes, Leila wale upu Britania le vacated. Le lawa vacated ia seats na I suita wa ia ese fo le mali fa longo atu il famatala ina e famuina le Wayne o le taimila le matalia Wayne le HRPP. I le lawa independent. So is that a crossing the floor? I famatala la in alan famatala e finga famuina na silingeto no famsinonga. Ai esen malia fo il falangolonga mai tonu famsinonga il famtalanga e fionga ia foi na fape mai o ia na foto ao na silafia e pe fo tatu vai foto ao na ia silafia o tuli mai le HRPP ile taimila lea o vai to TV so he learned from the TV that he's been sacked ia ai watula I tonu palemeni I announce mai lo o ia lewa independent fa mai lana famtalanga le ai ni pepa na iai le ni tusia ai na announce mai lava wow I to tonu la leo le mea lea tui a whapea te su le section 46 o tato constitution e manino lava e leo le sacking if you resign from a party pia mea na lea lenga le resign lava le si vaenga it says if you resign from a party then you will be removed ia ai le however ele resign le vaenga lea na pena na SFA ile vaenga fa faile le lona faina me I mai allowable le me I mai lo independent ia ai pe ole tulanga tonu lava na tato iloilonga sa ole le lava lau sa noanga tui ia por fafsiri le o le mele la iloilo nei did the speaker have the right was he within his jurisdiction to vacate the seats of these two members of parliament or not that is the big question that will be revealed on Monday le amaua mai le fai unga le sunga fua pe aulia Tuloma o mo kala mo kumu arke lo ia le Samoa Law Society because it's the first time was a case for penge true sa leila mataulia ole ilo tato tu la fono fainga palota to ilo fo I mal tato fa vai I sections ie lua ta ua so ya na matua I tumtumu lava ele ngato o ilo fia falongo longo ai mese lava ele na o sui o palmene o le facilitele lava ia pe na lainga jo le interest I le case lea
So o sesi lava mai le pai inga. Whawhewhea ona e sui i le whainga whai e te whiata mo e ai. Pe a whai o le tūlanga la lea, alono winga la, as it is right now, pe ata tō wō le melena tupu ia olong whamuina. E le mawhai lava la, alono winga e sau lava la registration e alu e register as an independent. Ti ngā ona e loa, le te whialu se si whainga whai. E register lava as an independent to avoid what has happened to them. Pe o le tūlanga tonu lava nai, le ina mata I tū o le male atunu. Ia le whai unga o le tātou case lea. Tui lo mai tō tasi le whamasino ino le mataupo pe tō lua tōwhia. Tui, I think we need to have a shout out to our court system, our Supreme Court i le tātou case lea. O le mea mua lava na li poti atu lunga Samoa Global News I taimi na whatu ai atu ai, ia le application lea. O le saunoa mai a le tātou whamasino sili, our acting CJ, whapea mai. Ia vave, ia urgent, mai ngā le date o le tatum tā upulea. Tusai le ngata, they have expedited, they've done it in a way that has been very efficient and quick. Ai o whaila le taimi na sa whai mai ai le sa whai inga. E to atolu le lei whamasino, o whamasino ngā mawalunga tui na o loo ailoina le mta upulea. O le tātou tamaitai whamasino le whionga ia Justice Tuatangaloa, who is now acting CJ for us at the moment, Mata Tuatangaloa. And she was flanked tui, it was a really great sight to see. She was flanked lono winga, o lesi tu, o loo sa whai mai le whionga whamasino ia ta whai maalo le Lani Tuala Warren, o lesi o nei tu, o loo sa whai mai le whionga whamasino ia le ia taua le Sir Darrell Clark. Ia e to tolu le la whamasino tui o lea la tatou weekend, nei, ma tatou while mu. Ia a lae ngā rulua e whionga whamasino, ona na announce lava I le vai aso lea, o le aso ngā fua e lau mai e le whai unga, ae le I toe ae I al palemene I le aso lua. So the court has been very good in terms of putting this case together and making sure the result comes out in time for Parliament. I'm excited. Are you excited, Tuiloma, about looking forward to Monday? I am. I think it's a good point of law to be challenged. I think it's a good point of law mo le aluanga I luma o Samoa. Te lele history o tatou atunuu I le tamawhailea e awane I ko losi le folo e sesi pe awane I nofo lava sesi sui le vaenga whauwhai tele a whianga o Samoa na iai I tausanga o mawai. O le fisiri la taimi nei, e a la whawhea la le freedom, e whawhea la le saulotonga, e sui ei lau vaenga whauwhai mai lea paia inga. So yes, I'm excited too. Whaftai Tuiloma mo le whatalunanga le whaengo na vaso, manuia fwoi whea mga renga, ia manuia fwoi ki ngā mori ki le smasi ale apuni. Whaftai lava tui e mo le atu whaftai tele e nei whai tausanga tele ia awhianga o ere ngata o tātou malu tātou atu o nofo mai I atunu I whafo ia whapena fo I nei Samoa. I think tui the biggest issue for us Samoans ai mai se lava tātou Samoa tau te wheo ai vai taimeo kisimasi. O lea la ale mawhai ona mafuta I a ingai masani ai ia o mātou ia nei Samoa o le a mātou misia ia le lau mai o tātou visitors ia male whapenei wā mata fo untou ngā solo mai whainga ele ngata whainga matai ia o whainga family reunion ia matafa o ngā masani ia peo tu langalana tui whanoa noa I lava ia ai tātou whamoe pele li I matau sanga faupe wawe uma neko viti. Whasoi fuia Tuiloma. Whaftai, thank you tui. Merry Christmas. Talofa Samoa, o aole nei o Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e whiasila fia, po le hase tau o te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai fo I o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. E alena, I te lau special na moa ni fiafi. Nā ua mai le whaamamanga ala te mai te tustala o le whaatonu le Samoa Global News. O le mea le letu le matai ni tātou. Le aso atai au. Tau no o tai au le mai o ngā luenga I le aso atai au. Ua umo na lau le whai unga le whaam sinonga. Ia po le anei. Pe
so di fa vai le fa unga le fong fatala i wa fai wa fa malolo ai sui nei ia pele ai au la le sila sanga le ola so ne mana tuala e lau le fa unga le feta a ola so lua so ai te usu le fono a Samoa o le ET Live Special na mo el ne fiafi te mo le tul fa te le afionga tangaloa manase ma le company angala le LJ Huka langolo ino le nei fa mo te tu le tau mai tau le fitu le tau le stone na yo le vaso asau se si fa popongo le por kala me le ET Live manuia le tunu le fiafi sa pati fa sui foi ya